او گرافیکا کومه پیشکش کری دجی بسد هزاران ایگو هاتی گرتن هنه بسد هزاران ایگو جکار هاتی دورخستن هنه 7 سال جی بسر درباز بن لیهین جی کارگریه و حولا دربی ترکیه ده روشا خود دومینه سال بگرا دربیا سر نکفتیا پازده ترمه ام دی لسر بردوام ببن جرگو مجارکی سرکل ترکیه و فکو راس اکادمیسیان باجاره بالیک سیره دی میوانی من به سلاف بوده بریز و راس 7 سال درباز بون نها دربیا سر نکفتی وکی جیشنه که جی تی ببیرانین جیشنا دموکراسی و یکی تیانه تیوی ام دیکارم بیشم پشتی 7 سالان دموکراسی و یکی تیانه تیوی لترکیه بجه بویا هولا دربه 15 ترمه رودا آلیه کی رخصتن ناوا دولت عالیه کی جماعتا گلن هبو ام دما دنرن لجهان جي وصايا وك دربه واغنر جي لي جبو پیروزکرین پیوستی ہے مرف دموکراسی فرح تر بکه دموکراسی فرح نبو و تا پیروزکرین نامینه دبه مرف درفت سیاست و بکه نها ام بلگور دستور 12 ایلون بروه دچن و اف پروسه ویجی بردوامه نها جی دموکراسی وک آرمان جکه دبه ام و بجی بکن برز راس نها 7 سال درباز بونه لی ترکیه گلک از گلی و گازن دین وانجی هنه دبیجن کو حولا دربه فتح الله گولن حاتب کارانین کو بصد هزاران کج کار هاتن درخستن اشتره بیجن بقانونین آوارته ایگوش کار هاتی درخستن هبن و تسیره که وی گلک نگاتیف دوی چرچوه ده چه بو دیتن آتا بکر doğrudan darbeye müdahale eden kesin ku başları darbe buna hene o kesin ku hene mesela bu banka para razan diye yani de rozname Fethullah'ında kar kerine televizyon vanda kar kerine ne be vakt terörist ben binafkirin kesin ki yekser başlar buna o kesin derveyi de لگور ستاندارد ناو دولتی به عالی دیجی وند دزانن دنابر آک پارتیو و جماعت گلند دما شر دستلات دست بکر عبدالله اوجالان جی گوتو بو اگر اکه دربه هیه جو خود دوزگر و دادورن کو صلاحاتین دمیرتاش او آویتن زندان اندامن جماعت گلن بون آلیه کی شر همبر وان دکن آلی دنجی بریارن کو جماعت گلن دانه وانجه اره دکن اواجی ناکوکیه دناوانده دوی لسر و یاساج بو همو آلیان وک هف به برز دور از 7 سال درباز بونا اپراسیونین دیجی جماعت فتح الله گلن دیناف دولتی ده هینجی بردوام دکن گلو ده 7 سالاده کسین پشتگirین جماعتا گلن هینجی نهاتنه پاقش کرن؟ muhtemelen var çünkü bunlar bir debeku hebben jiberku ev darbe dibejin dinave arteş da çebuye le nekarin hulusi akar serokar kan kane bikin jiberku nekarin dinav diyaloga wan dinava wan da mahengek ne bu ser neket jiberwer eğer he şane nefstiyen wan habe her vaha em nahadnerin pevendiyên NATO Amerika behevre baş diçin lê em dinerin Fethullah Gülen hêjî li Amerikaya eva pirseke navdewletiye eva nakokiyekî ciddî ye. Dira giştî de dibe sedemê pirsên ciddî
kesin ku je Türkiye raviyana li Yunanistan'ı yekitin Avrupa nayin dadgah kirin ve nakoki jem bibinin. برێ زوراسنۆها bi سەد هەزاران کەسێک و لێ پرسین هەمبەری وا هاتڤەکردن هەبوون دی چەرچەوەیە کە هەکەدە یعنی بریارنامەیەن دی چەرچەوەیە قانونێدە ئەف کەس مەسەلا سەد هەزاران کەژی گوتن و نا یعنی ئەڤنا دیسە هاتن سەربەستبەردان لێ نەکاری بوونە vەگەرن کارێن خوێ گۆرا باهوەریاتە گەر tu vê pirsêjmire binirxîne. Bu bir hukuk skandalı tabii. Eva skandaleki yasayı dibe yasa ji bo hemû aliyan wek hevbe. Yargı reformları yapıyor. Demem ne dinerin paket hinek reformên yasayı tên kirin di nav şeş mehan carek de yasayek te derxistin. Ev lazime serdestiya yasayı hebe ez bi xwe jî dizanim kesên ku tu peywendiya xwe bi vê derbekaran re nîne kesên çepgir hebûn sendika endamên sendikayê hebûn bi vê hincetê ji kar hatine dûrxistin û derbarê wan de jî tu biryarekî dadgehî nîne ve ev jî di wijdana gel de nerazîbûnê durustike dilgiraniyê nabe derkevin derveyî yasayê ew nayê qebûl kirin. برێز و ڕاستەز vەگەرم ئاخەفتنەکەتە dibêjê ku gerek demokrasî hatibena berferehkirin ji ber ku ev hewla derbeyê li hemberî demokrasiyê hate kirin li hemberî îrada gel hate kirin çima demokrasî nayê cîbêcî kirin çima maf nayîne berfereh kirin ger bi rastî jî mirov dixwaze demokrasiyê cîbêcî bike. Şöyle bakmakta fayda var. Bu darbenin bir özelliği ilk defa taybetmendiyeki ve darbe heye aliyeki devleti o dici aliyeki dinye devleti hevla darbe serbaziye da parlamento hat bombe baran kirin mitu o cin hezin taybet hatın bombe baran kirin darben bere tene hember rexistinin siyasi bu ne diji gel bu dijiyetiye her darbe nevate ku mirov demokrate jiber ve yeki li Türkiye hemu ali diji darbeyne led ve demokrasi vere cibici kirin. Eva naha parlamentoyu desalatu dijbere dixwazin destureke nû bînin ligel le Osman Kavala Selahattin Demirtaş ligel ku dadgeha Avrupa biryare berdana wan daye nayên berdan Elde naha bendawariyekî wiha heye dibêjin wek sed saliya komarê de lêborînekî giştî were derxistin eger ev were de Tirkiyeyê asayîbûnekî çêbe. Birêz û rast li Tirkiye mixabînî ve her 10 salan de derbe an jî hewlê derbeyê hatine kirin. 1906, 1907, 1908 1909 ey muhtira yani hewla derbeyê muhtira sala 2000 de ava hewla derbeyê ya FETÖ ya Fethullah Gülen gelo ev prose li Tirkiyeyê bi dawî were yani seknata girêdayî vê ku her 10 salan hewla derbeyê li Tirkiye hatiye kirin çi ye? Böyle bir ihtimal çok kuvvetli değil çünkü askeri vesayet büyük ölçüde. Naha rewşa serbaz deslata serbazî nema. Ji ber eger ki darbeyeke din ez nabînim. Dijî hemû darbeyan taybet piştî darbeyan helbijartin tê kirin. Piştî hemû darbeyan helbijartin hatine kirin. Ligel hemû neheqiyan dîsa parlamentoyda hemû partî ciyên xwe digirin.
bir anda bir Türkiye darbe tişteki mekaniği var ama diğer balkeş heye aliye ki demokrasi darbe mücadelesi var. demeşe aliye Demokrasi ki mücadelesi, tekoşine ki baş ya demokrasi heye kurumsallaşması, le divê demokrasî hedeflerini bibe gerçekleştirmek bi saziyên xwe ama cibî bibe şu anda û bir bige darbe armancê yapılmış, xwe bir lê niha bir karşı ez güç, nabînim söz ku konusu. hêzekî hebe darbeyekê encam Kısa bide dönemde û böyle bir didemekî ihtimal nêzik de jî ez egerekî wiha nabînim. Spas bote, Birêz û Fukuraz ji Balıkesir li gel me bû.